MLA juga nak selong konstituensi ubah adabat nongrum haka arp sau tarik naitung arajar arpuar ulapan pau ke snow benyau ya kejing jelai ki kampam sap haka jelah bat kumjuru ya kejing im arsap juga nengalam ki baki pai ba ki lajiet ban mikmat sepok ke indra bathoan jong ke jelah habakran kamu kongsan haka jiasang bat penkentang ya ka kamera pelang jiasang bat jing duwai dan ke chapel ke bahab kabadan hapok capacity building center jong riboy Presbyterian Synod kemudian hapok mission compound Selong ubah ajalbar perpau ke jeng sengulek ran makum kino chosnong jang jelah ke babun ki kristan ki bun pat ki kambam sap bat ki kamar sap jong ki briu haka juga por ubah ajalbar lokhat du ki pai dungai baro bakin duai kerpang sya ublei on sei ki nang yalam ki bakan sai ki balak ban train am tak ba kamyat jong jelah ba jong ri bar oi bat khamta me ki nong nikmat ki besep ting ya ublei Gaspalik Banmat Yata ka COVID-19 Kaklam Kawapadeng kabakasan Rio Banang persan Ban perta Yang jeteli Ndai kawan rak ban Kejing akhla Kejing jengai Kabam longsyu Batum betsyu hiru tang manrum Hala yang Hala sen Wat si para Wat si yang si sen bu Namat kadao Kadang kadao ba Kau ngelom nang krui, hani kau boy, man aimu, yo blay nang bu, blay nang thal. Berapa ni penek pensa ini, buat kam tamru, berapa ni kalau yang wani kundu nang biang. Berapa jingim kejing ne jingsa, kanang yai penken mau biang, day begini, kerki banbe tegi ki banyo lum, day hap island, marhab hadu jong jingim, inum nak panralang. Yang kami kongdo, saya sudah jadi Reverend Moderator HL Mercy. Ki Pastor Balok Turan, dalam nepor, Reverend Sam, kayeng kentang kayeng ulai, kita main pasang Balok Turan sejak semua, hilang kami beri Turan Borong, nanti bahama nanti chairperson atau kasih contain Riboy Presbyterian Synod. Berkhamtam Yapi Kipai Rumit Kikun Jonglei Nakatan Riboy Presbyterian Synod. Polis pun khamtam Yapi Boro Manasuhun Rin ang layo Panuan Bankiyo Bayang Kentang Jonglei Lengam sudah dia, aku mau beri ubat terus paduna, mana orang kiri pada hari keresan, dekat pastor, timan pasar, nasional. Kita punya dua market yang ini, bangin nak ban, terai kama, ban pendebok, nak jom ke kamram, kedai ti, market cikir ti, kata kadi kau khamadu, bangin bu kong katong, kalau daklet, aku banikong tu, aku bah lapoi sekitar, kendu bangga, memikmat. Mga naong yung konstituensi ito nga. Papan mi, nakan yung konstituensi, hindi nakapatag itaw ba, jong kacay ko rin. Jong ka state, ba't kamtam yan nakapatag ikon sama. Kibalay ki resort, ki payaw. Kibalay ki theats na, ki klongs na. Kibalay ki jabir. Ki bodlo, ki lawin, ba't ki longdin, ki patay, ki balawag. Kamdaklet, yai pastor be nanti ikajai pastor sadap mulai pada bangkuai luar jomblai dalam dekat teman pesan di dalam dekat bor di Bamudur kiwin Victor maaf yang amat berjaya ketek me beri ini jomaro buat kiwi jadi lawan bangpan semua mereka semua payu play. Marna nadal kapor jingi. Kabang ayo kan priang. Bangamdi uhun, bangamdi ubriu bahun no. Taman syu asno. Di taman ayo asno nak snap. Nakuha kanay ay pa. Dari ngasmo so, bana somu yu play. Bawa ada nampak sinai tak report haji terekam macam. John the son's name. Waktu konstituensi kali ini kan sakit, nasungguh wah, ibu pun ni, Melayu orang pendek,
karkom kecikuan, karkom kecikan. Rehom tak kecikuan, mereka kamram contoh balang, kamram cuma kini kau, kamram cuma kini kau ikhmat kau dia bersih biang ia kecikuan, lihat pun biang, berhak ai, ya kecing dongkam. Malah kalian berpunya peri artli, kecing kuat kecing dongkam. Orang kecing bangun, bakat manangyo dan kuat. Hadu menecak kuat. Ngi kata hapo karensan juga sain portei. Kita lagi bohong lagi begini Kristen. Dah kita bohong bangit, nanti kingit tegak ketir nak kingit pakakam na. Mana ketir juga lagi pergi mau, bagai jingit kam pakam kalau kebayang. Mereka korupsi nang ni, itu apa? Mana boleh? Dari Kristen. Nomor kadang, nak buat pergi mau orang ni baru. Bakal dia kapur, bagaimana mesti penakam ni kentin religion. Itu ni penakam ni kentin religious. Gino penakam dah gue kentin barang community. Bagaimana penakam dah gue kentin barang humanity. Kadai ko manong kababaro kiwi makamkan bo kia persang berpenuh kami dikinti nongway conversion mga mangilang baro kami persang ke all of one try ourselves to convert into a real Christian. Mana ko ni baro kiwi Hindu kini ban convert itu through Hindu. Christian into Christian, Muslim to a true Muslim. Hamta kalau kecing sup akari bar pertai berkui. Dari lain pada kui kapor ban convert. Kanwan ra apa katma. Kanwan ra kecing bamsuk akari bar pertai berkui. Mulai mapi ban ai kublai yang mapi kum kapalang riboy Presbyterian Synod. Masuk di mangau ban ai kublai fi. Pinang bantuan, mengamuk, kalau ngam kamu nak menolong dia, dan ini ngam nak menolong tuan sampai, ini ngahap bandel, lah kejam kamera, kan kajian tentang kajian lain, baik, nak pergi mau, ni kelak nak busi, si kita nak try nilai syom pokok, ni kan, kat lu kasef nak kau bantai cumi, kat lu boleh kan, kini Ben jenis kibah lah, senang. Kalau kau jingkar ku nak bantai cumi, kalau kau jingkar bukan jingkar mau ini, bangiru dia belum kau jingkar ku, nak bantai kibai pak. Kata kalau kau jingkut, abang ia mereka percaya, syom basah. Mulakan pau, pastor, sekali jumpa. Akan pau ki, kibantar kibang lalu asnya, nanun dipincu kecu, ngai kublai, tapi kung kipai dungit jomblay kung inang ya choprang mana yang penskam dan penklaim ila jom jingit ba kamtam inang ya duai ju kamtam ni kising pol jingit ba ji tenju ko ba jai penriu jungi telah bangam jelo namar boleh taktien ke pengen mau biang wala da jai penriu kamton kibani i jangai jai penriu kam muslim banja ngai ni gradon resource ni pat ikbar sawan ki barangkha ki nangwan sing slap pesen yang gua iki pakai nombra i gua ban ji de plenty jong jing lai loi ni nung gua ya plenty jong jing cha te ra sai sien na ship ni ka bu ban ai khule fi baro kam di moderator reverend moderator pastor baro teman basan pada piwei to blai to rekat mungker ku na ka bantani asmi khule shi pun ada khot nang penyedan bentar ha ka ban saki ini kesini kau komen kau bakrau jungi baik buat kamtam you boleh nombor tahu barang penting penek pensa ini harum tak nak bentar korang macam saya siap